Pajpa baro, dagani la pentep, bawatla ka Jongpynjari ya ka lockdown Haribhoi district, la penkutno ha ka step jong ka arpway terik mentau benai Jun hajar arpway, Henry namar ka jingdon jong ki bayabit yo knyang jingpang COVID-19, kadang yai pteng man la ka sngi, bat kani ka jingpang kala sapryang ruwat syakijaka kendong jong ka district, Day halor kani ke benta, ban yadai ke jing sapryang jong kani ke jingpang haki pajpa nong shong shnong, nagalyang ke district Magistrate Ribhoi district, katkum ke kendon an sispa sau pusau CRPC, kala penjeri ya ke strict containment measures, lani ki kendon perking, habaro kawai ke district, kaban sedang nadu kapor san beji men step jong ke arpway terik, menta ubenai Jun hajar arpway. Hakaju kapor la penjeriru ika night curfew, nadu kapor nyo beje janmiet, hadu san beje menstem. Kiba ompat syak ban pentri kam kilong, kajing yalang pajpa, kajing yalum briu haki jaga maneblay, kajing pli ki tourist spot, kajing wandrung jong ki tourist nashabar jelang, ka interstate movement, kajing yalekai sports bat kijing yethok shongkurim. Baro kidukan marbam, kentup ikidukan di jingba mi kijingri, lasya bakin pli ha kasngi ningkong, kasngi balang bat sngi thoding, nadu kapor kendai beji menstep, hadu sau beji janmiet. Kiwei pat kum kidukan hardware, kidukan dimau bat syap, elektronik, dukan di tiagas, dukan di mobile, dukan kali bat di tiar kali, furniture bat fabrication, dukan di sentiu, dukan jany, dukan juti, dukan snack siar bat kosmetik, lasya ban pli ha ka sngi baar, bat ha ka sngi palay nadu kapor kendai beje menstem, hadu sau beje janmiet. Ki weipat ki jat kam kum ki inside to construction work, ki home delivery services, ki e-commerce activities, la aila tenglingba ka permission na ka office jong ka deputy commissioner. Baro kidukan sya restaurant bat kiwei la sya tang da kaba paging lani song bat ra. Kajing yelum briu ha kaban lej on tep ya ki balaklat kalong tang shipau ngud. Baro ki central bat state offices, bank bat ki post office, kin trikam da kaba penduna ki jingdon jong ki staff. Kani ka an kanum trikam mi kinong trei jong ka koit kakya, kinong shong shnong ki ban lej ai tika yada, Police, Security and Armed Forces, Civil Defense and Home Guards, Fire and Emergency Services, Electricity, PHE, Municipal Public Distribution System, DIPR, Telecom, Press, Petrol Pump, LPG, Veterinary, Kibatrey Hagikat Lingsun, Kajing Pentrey Yak MGN REGA, Bat Ki Kamrep Kamriang Ha Kinong Kendong. Baro ki kali ki hapan yaj de ki pas, bat ikinu ki bom ko ngu on penshitom katkum kaan. Laptha ya baro bagi day ban put rinti ikilat jinyada, kum kabadeng ya ki mas, kabathet ikitibon sin, bat kabapenya jngai yala di na ki weipan, kublay shibun.